بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا رب العالمين Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kadirli din kardeşlerim, kadirli milletleşlerim. Biz bugün özümüzün şirattағы dersimizge jıyıldık. Bugün bizden öğrenecek harfimiz sad harfi. Garab harfi sad. Onun nişik yazılışını anlar için qarayız taqtağa. Sad harfi sızıqının ezgene astından başlana, mine şuşunday yasala ilmek. Anları sızıqның askı yağına düşüp kete şuşunday şümüş gibi. Qarayız. Bizning sad harfi sızıqның üstünde de ornaşkan, bir ilişi onun astına düşüp ketken. Onun ismi sad. Arab harfi sad. Biretirgan avazı ıs. İsmi sad. Avazı biretirgan s. Hem o bizning qalın avaz, qalın harf. Hazır indi qarab ketik söz başında neçe kelgenin. Söz başında ol bizning mine bu üstegi ilişin alada mine mınday ırgak yasap qoya. Asta düşetirgan mine bu neyin şümüşün ol qaldıra. Çünki aytdik bizning Arab harfleri har vaqt söz başında hem söz ortasında onlar jеңillikке umtılalar deyip. Hem mine şu ağır süyrep yürütürgan olar nelerin şümüşlerin bir vaqtda da söz başına alıp barmılar. Mine şu ilişingine qaldıra da o söz başında kelip basa. Mine bu urunu bilen ol özünün ortından keletirgan harfke tutaşkan bola. Endi söz ortasında da ol nek şuşunday kıyafette bulaşak. Tik mine mında onun aldağı keletirgan harfke tutaşkan bir sızıqına üstele. Mine bu sızıqı bilen ol aldağı keletirgan harfke mine bu urunu bilen özündən ortağı keletirgan harfke tutaşkan bola. Endi sözünün azağında ol başka Arab harfleri gibi dağın özünün alfabetdə tura matur kıyafetin olacak. Mine bu uruna onun özündən alda keletirgan harfke tutaşkan uruna. Hazır indi qarayız harakeler bilen. Bizning 3 harakemiz var. Fatha, kesra, damma. Fatha her vakit yazıladı dedik. Qoşda söz harfinin üstünde qıyğaç sızıq bulup. Mine şunda yitirip fathını yazıp koyduk da okuyuz sa. Sa. Sa harfi. Sa. Bizning barıyı bitinde nindi harfler? Biz s harfini özde üttek. Arab harfi sin barıyı. Mine şunda sin harfi. Özün s. Nişkeydi. Bizning sa harfi ol qalın. Ol bizning tatar sasından sısından qalınraqdır. Biz aytamiz sa. Eğer de bizdeki mine bu sin bilen, mine bu sad harfi dürsüngene aytkanda olar bir harf, bir urundan çıqalar. Çıqı urunları onların bir, mahrişleri bir. Tik onların sıfatları ikisi iki türlü. Sin harfin aytkanda bizning tilimiz asta bola. Se, es. Endi sa harfini aytkanda tilimiz ko'tarilgan, как будто bizning ovozimizning işin tuturgan gibi bola. Sa. Mine şuşunun bilen ko'rinib tura. Bizning tatarcha aytsak biz nechik bola harfning bizde birgina s harfi. Sin harfin nechga aytamiz ekan biz ortaga kelatirgan, on ortidan kelatirgan uzun ovozimiz nechga bola? Masalan, se bilan u se bola. Endi o qalin o bilan u sa. Salqin su gibi bulaymi? Mine Arabning sası ol bizning s harfinden tatar sasından qalınraq bola dedi. Qalın bola, qatı bola. Qatı aytilishlar. Neçe biz tilimiz zo'r etib ko'tarilgan bola. Mine şuşunda tilimizning ko'tarinki holatda bo'lganini ko'rsatish uchun mine bizga mine bu o'lishi onun narsa ishara ete. Tilimizni ko'tariga kerak deydi. Sa deb. Hazır indi qaraybiz kasra bilan.
Кесір була һәр вакыт безнең хәрефе безнең астында кыйгачсызлык булып, кыйгачсызлык кебек. Һәм без укыйбыз аны сы, 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 сы дип. Монда инде сы, сыр кебек грубый калын түгел, анардан сыдан безнең татар сысыннан, урыс сысыннан ничегрәк? Сы, 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 са, сы. Хәзер карыйбыз дамма белән. Дамма безнең языла һәр вакыт хәрефнең өстендә этер формасында. Һәм укыйбыз су, су, су дип. Са, сы, су. Са, сы, су. Са, сы, су. Һәм менә хәрефнең бөтен авырлыгы, бөтен аның сыйфатлары күренәчәк инде сәкин белән булганда. Карыйбыз сәкин белән. Язып куябыз сад хәрефен, аның өстендә сәкинне, һәм аны укыр өчен алабыз хәрефен, һәм укыйбыз әс, 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 әс дип. Sa, сы, су, әс. Sa, сы, су, әс. Sa, сы, су, әс. Хәзер сад хәрефенә күнегүләрне укып китәбез. 22-нче биттә безнең сад хәрефенә күрсәтелгән күнегүләребез бар. Сум, 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 сыйф, 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 фәс, 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 са, ра, фә, са, ра, фә, сарафә, сарафә, са, бә, ра, сабәра, 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 бә, са, ра, бәсара, 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 қа, са, бә, qasabə, 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 nə, sa, ra, nəsara, 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 yen, su, ru, yensuru, 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 istəb, sa, ra, istəbsara, 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 yestebsiru, 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 yestebsiru. Hemen hemen sin hem saat harflerinin okuluşuna ihtibar itiniz diyen kunugüler var. Birinci parla söz. Seferu, 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 saferu, 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 seferu, saferu, seferu, saferu, seferu, saferu, seyfu, 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 sayfu, 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 seyfu, sayfu, seyfu, sayfu, seyfu, sayfu. İntesebe, 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 intesebe. İntesabe, 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 intesebe, intesabe, intesebe, intesabe, intesebe, intesabe. İndi biz saat harfi turunda bütün məlumatını da aldık. Mənə нәрсә истә калдырырга тиешбез biz bu dərсdən.
Бу дәрестән без истә калдырырга тиешбез. Гарәп хәрефе сад, ул калын әйтелешле, ул калын хәреф. Аны әйткәндә безнең телебез, авызыбызның эчендә күтәрелергә тиеш. Са, шул вакытта гына ул дөрес булып калын әйтелешле булганда. Менә сә хәрефе әйткәндә безнең телебез төшкән була, ул шуның өчен нечкә әйтелә. Менә телебезне как күтәреп әйтә башлыйбыз дөрес итеп. Менә шул вакытта калын хәреф килеп чыга. Язылышына игътибар итәбез. Язылышында biz монда язылган хәрефләрне әле беренче генә мәртәбә үтәбез. Ул безнең хәрефнең өске ягында, сызыкның өске ягында һәм аскы ягында да урнашкан дидек. Менә инде сүзнең башында һәм уртасында ул үзенең менә бу шүмеш кебек зур өлешен төшереп калдыра да. Менә шушы башындагы менә бу илмәк кебек әйберен генә алып сүз башында һәм уртасында була. Азагында инде тагын янә үзенең матур кыяфәтен ала. Әйтелешенә игътибар итәбез. Әйтелеше каты, калын әйтелеше дидек. Сы, су, элс, сы, су, элс, сы, су, элс. Әгәр дә инде сез шушы әйберләрне төшенеп калсагыз, сез инде бүгенге дәресне бишлегә үзләштергән буласыз. Менә бүгенге дәресебез безнең шуның белән тәмам. Мин сезне калган дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.